Kalimaki ile mbunge cha Kibwezi West County ni Makueni mayikwi wa mute ya serikali ya Kenya Kwanza kile mbunge ni kicho wanakutwika mujumbe wa Mwengi Mutuse athukuma na serikali wa Musumbe Dr. William Ruto amama ya Kalimaki ile mbunge ki mainena na ndiki mama Gomez wakone wa Kibwezi mesanganiki Mwengi Mutuse unakengiwa kutwika thwa mwene kivela wanzama ya budget hiyo na kwethwa anathitwe kunengwa mwanya usu ingi maiweta serikali nene ndiye sakuote maendeleo manene kile mbunge ni ki balamenda Mwengi Mutuse betange serikali ni oethwa nduko ni sema ondwala wathanite kwiga ken Is it a must? Muthana umwetino wa mbunge Mwengi Mutuse kuviwa kukwata mwana wa mwene kivilo wa kamiti ya budget lona tavitiene ndita ukunewa ni President William Ruto kwesila simu wa ghafla. Enendeani maweteta mbea Mutuse kuthukuma na President William Ruto yae wendi wa Mutuse wa kuyendesya na mwene. Tunawakuma Pumbase vindani ya kampeni kwa kwekuni ya maleveko isilangwata niyo ya Azimio One Kenya Lands. Niyo kono kwito kwa na mheshimiwa wito aithike nyume na wendi wando make Kibwezi West. Niyo kono munene byo mwengi twepata nako na twena we kwate na onakibila kineno na cha governor lakini matumaini matharile ndukolo nikana wetisia kibila kiki na chama cha wende na Azimio ithie wenenthi make Kibwezi West nitwonie ciana citu iomea ibinda maandamano kitumi chake ni kwithwa nitwaleta maundu ama serikali no ziendelee na ithie nita support ite Ruto nye nino ngamite ni support ite Ruto lakini mbika ya bubu itezeza tethia pipe ando tezo tethekea uti urebeneza kityo teko bita kwa Ruto getia kuthikwe kwatelelia na etho sinyo ndisaini la wabangite ndike no kwate mwana wa kwiyaka endla kwa serikali na mawendi makuwa mwene tima wendi make Kibwezi West. Wito wakwa kwa muyumbe witu anzie kuzizia mundu una metho eli ndi kuona ena agenda nzio kwitu u anzio muzizia neza nundu tezi what next after keke chekeka ka unazizia neza ne mwana ono thanuka no penduka andu wazizenda kezo pendu kwa dhini wachathe kimwe cha mathiko mwini we 12 mwaka muvitu la emili tino wake kutongwa ese musoda wa kumfetanga Rigathi Gachagua ta deputy president wa nthi ya Kenya. Mutuse mbuleve matunda kautawetele kuma kwe President Ruto nundu wakose tambia ukumba u chambe ine kuna wamilati kuta maendeleo wivola kweki walami kwa lelo moneno wa kuma emale kuthiukia katoa maendeleo ngime kifadhokanyo. Enende ayuma iweta vaingwa milati oneme maisa kuoneka ila kinando cha CDF ilana yome weta itheta yusuto ne wanganganya. Kiki kianguli oneni wa Mutuse na Minister wa Leba Alfred Mutua kana Gachagua ne wakinea maendeleo mailembeta ya ukambamu. Nundu nituonete Ruto undu withirwa iteza akamba twambia na kalembe wandile aendi ata chama chake na ndege ndo waizo kulia umunde Mwengi yetu ya serikali na hizi serikali onatetaiza kwa mute ya waja anagengiwe athi au myaka Gachagua atwa motion ya kutoka Gachagua yumya mwanga mwana witu na kuko bikiyo munde twineza kuona maendeleo matono twika ni watungi wakoko tamu nomwe tutenda thina we bandu nikenda winuke baya mucie nikenda kwatabwa wikala utigwa tutatwita no thiuka ukaumya Gachagua twakwita thiuka twete maendeleo na wambio thiuke ngwa kuja enende ayuma imwanda Mutuse kuciokithia kula kwenende na kwithukisia moloto wa wake utetima iweta maina mwekio kukwata maendeleo kuma kwe President William Ruto na utongoi wake wa Kenya Kwanza. Ndi kuona mukamba etethekea ba serikali kindu kila kibachi onde kiende ni tezwethe so you kilando no tabia Mwengi kuyo mundi ni Mwengi apendukie mbaya ya mukamba ninguona history ketongelela kwa unazizi athanuka kwetene na joka kuti monente monye mwelekeo. Mutongo TV kuma Kibwezi County ya Makueni nyeni tawa mulei mulingam.